bwari withire bo mugongo nkenya guchimwa karunya kamutani ne ukothuranirwa kenda gwaka michie amona bo chomba ya rionga iraringa kirunya mutomburi na kiragita urodo na oende ya mugongo batu akurubanjuri twarere ntano tiari duketwe ni othai manto ya ntano nyoka etera muntu atano kinyaka kuorwa mutana karia na mwakoro uone kutesa sawa ai mwerokera weta kwanu kwanja nto kwenda nino ale thamos ekworie sai thamos ete kworie sai ni mware orote tongie kondeke mwere oke kithomo no enete yonkoro kierutano ajamero mirigo ya igembe kirunya ki kiathingithorwa nandi ni kiambiritie kwithia kairi na nkenya kathomba ikioneka guchimwa kio rikiuma na rikithwa ana bariba nenda muno bakiwa iwa kwenda utano na hiyo ni mzuri sana wasichana bua wanataiwa mwenye anataka lakini mwenye hataki hafai kulazimishwa. Yes, that knife brings sickness to my body. Surely, no, I will not face the knife. I'm standing high. I'm digital. You are analog. Let's stop it off. Neukumenya manto nkoroki gwatanira na mwandiki wetu wa ndeto Murithu wa ba kwambire Jumaine ide aja kwa Meru TV kirero gonoro wa mwanya kirunya kia gikuo igembe.